zigaragaza ko ashobora kuba ari inkongi uyu yarazumva. Shit. Let's move out. Reka dusohoke. Bamwise dining car. Niyo code name bamwise ariko siyo mazina ye. Ugiye 6 we. Uyu musore bamwise 6. 6 ari muri program yitwa Sierra gukura imfungwa z'abagizi ba nabi muri gereza. Arazana gufatira ikintu cy'icyuma. Urebe. Nimwe gitonze cyane abantu bakiyagariye mu rusakure y'icyuma. Hey, yaratojwe. Myaka 18 mu kazi. Urebe. Chupa rya United Kini Mongoto. Urebe film. Fire. Hey. Sasu. Hey. Musore. Wabonye filime nyinshi na cya gikobwa mama we. Urebe. Cyawe. Musore. Mfite ukuntu bintu byabikora gake kandi neza ariko waraso wa mugabo yashaka kwica nawe n'indwanya mugabo acishene musore aramubona. Urebe. Kurikirano aho bari kurasira za fireworks basicamo kwanira imbunda. Urebe. Ubw'imbunda ni ku ruhande bari kurasa fireworks. I know who you are. Urabizi nzu uriwe musore. You're 6. Uri Sierra 6. They didn't tell you who I am. Ese bigeze bakubwira uwo ndi we? They never do. Ntabwo bajya babimbwira. 4. Nanjye ndi Sierra 4, ndi Sierra 4 ni muri 6. Bakohereje ngo unyice dukora akazi kamwe. You walk away, is it? Ese urakeka we bazakurika ngo ugende abagukoresha uyu nawe akora akazi nk'ake. Bivuze ngo uyu ni baramuzanye muri Sierra program akaba ari Sierra 6 uyu bamutumye kwica ni Sierra 4. Urebe. Uko nawe ufite umwitozo tugendane. Gipfunsi. Filime nk'izi habuze gato. Fireworks yari muzamuye. Sore. Kubitano. Fireworks kwitama ndapfuye. Yewe. Urebe. Terura. Deposado. Mutima. Gatuzi icyuma. Yishuba bakora akazi kamwe. We nimba ari 6. Sierra who recruited you. Nimba uri Sierra ninde waguhaye akazi? Ninde wakurokirisa? Fitzroy. Nawe niwe wakurokirisa. Darkside. Yagutoresha Darkside. Tel Aviv kimwe nawe Tel Aviv ubwo ni muri Israel. I got all the answers because I'm telling the truth. Isubizo byose ndabigufite ukunda kubwiza ukuri. Ariko bo ntago bakubwiza ukuri abagukoresha. Musore yikanga. Michael is a piece of shit. Dani kama ikono umukizi wa nabu uyoboye CIA. I'm sitting here in my own Niyo mpamvu nicaye hano mu maraso yanjye. Probably next. Ahari niwe hari buze gukurikizaho yica. Hey. We. Promotion it. Take this. Fata kano. Bring the bastard down. Uzashyira hasi uriya muyobozi wa CIA. Dani Carmichael. Want it? Ntabwo mbishaka ibyo ariko. You trust Carmichael? Ese Carmichael uramwizera? Umuyobozi wa CIA. Amuhaye umukufi. Gafate. We gafate. Arambwira ati dukora akazi kamwe. Bakohereje ngo unyice. Utuyoboye n'umwicanyi n'umugizi wa nabi. I took it. Okay? Kangafate. You give him hell 6. Uzabaho ikuzimu cyangwa uzabaho kuzimu 6 we. Ndakwizeye. Uyayitapfa. Sasa umusore yikanze. Umuntu bari bavuze ngo afite amakuru mabashaka yateza umutekano mu cy'igihugu. Amakuru yashira hasi igihugu cya Amerika. Ngo yishara mu gateye amakuru ugenda nawe uyirebere na amakuru agaragaza ububi bw'umuyobozi wa CIA. Ahita yishaga kofi. It wasn't. Kuko bikorana. We're Romeo. We are Romeo. With Sierra. That wasn't. Arambye ngo nawe Sierra nkatwe. He knew who I was. Yarazi undi we. Maybe he had access to stolen intel. Wabona ari amakuru yibye yasomye yawe. There is no intel. Twebwe ba Sierra na amakuru atuvugaho tugira nibye barakuye muri gereza bakavuga ati muzajya mwica abantu mubicira leta. Nta makuru abavugaho twe nta intel ni. Rebe. Agent. I heard you. Nabumvishije. Usuraciyeho. Bimeze bite? Uriya musore ni icyamamare bita Sierra 6. Ari muri programu yitwa Sierra yakuraga abagizi ba nabi muri gereza ikajya kubagira bicanyi. Ariko bica abagizi ba nabi bega bicaga abantu ba leta. Banga leta. Twamusanganye isaha. Tumusangana smartphone. Money clip lighter. Tumusangana kabiko amafaranga ka money clip. Tumusangana briquet. Bebe. Uriya musore Sierra 6 bamwita Ryan Gosling.
No joy, I repeat. No joy. Ruhamagaye hano. This is why I wanted the Sierra program made extinct. Iyi niyo mpamvu nifuza kuri musore Sierra cyangwa se Sierra program ihagarara. Denny, there are politics to unravel. Get out. Denny hari politiki utayituhagarika nona. Get out. Ndavuze ngo sohoka. Hari ababosi babyimba pana biriya byacu usanga uri boss abapampe bakumenyera sha. Hari ababosi bakubwira sohoka. Sasa yari byabona hari foto uriya mugabo ajya gupfa yari yambaye sheneti. Six nsobanurira ibyabaye byose. Imbunda ya Jaminzi yanze kurasa. Maybe on a secure line. Reka tuze guhamagarana kundi murongo. Maraporo y'akazi wakoze nona. Wowe wishari ikintu yakubwiye. Yari yapfuye. No. Yari kureba gakufi. Abari ikintu wamukuye mu mufuka se. Abonamo memory. Cyase memory stick, flash. Drive. Did he have anything on his person? Esura muntu wapfuye hari ikintu wamusanganye. That you like to give to me. Wifuza kuma wona afanda ubibaza. Wapfuye yari indi. That guy. Yari umugizi wa nabi. Yari afite iki amakuru mabi. Last chance. 6. Ngwaya amahirwe ya nyuma 6. Nabyumvishe kupa fandi. Yanze kubwira fandi ko ari ikintu yamusanganye. Urebe. U42. Musore bimeze biteze. Aramweretsa amafaranga yakurigiriye. Kumbe aragasiberi. Urebe turi muri Bangkok ni muri Thailand. Yinjira yambaye nkabo. Azana muri Sibera menye uriya muntu yishe. Ko nawe amubwiye ngo yari mugenzi we bakoraga akazi kamwe reka buri ngo nikubise mu kiyabu yirenza urugo. Niba ubwiye ati ndi mugenzi we baranyisha bukorera CIA. Wejo bakwisha amakuru ari hano nagaragaza Denny Carmichael umuyobozi wa CIA. Niwe uriho gusa n'amafoto. Amafoto yo kugerageza gufungura foda ngo yinjiremo harimo password birasaba imibare y'ibanga. Arita. Yeah. We'll stop it. Yego. Carmichael's been. Ufite icyo kibazo ko boss Carmichael guhamagara cyane. Twafukanye. Go without me. Wegenda unsize ndizana. Do that. Bino urashaka kubikora. Rebe. Happened with the target, Six. Esura muntu twishe byagenze bite 6. Tell me what I Byagenze bite. Mukira ibyo nazo umusore isize hano. Problem, isn't it? Ikibazo cyari kubundi. Aramukupa. Buri ngo nikubise mu cyebu yirenza urugo nubona umuntu mukora akazi kamwe bamuraburije niwo butahiwe. Hey, muri aravuga ati umuntu dukora akazi kamwe nimba mbwiye ngo ba boss banyiri CIA nibo bamwishe. Ngese jo banyishe. Ko turi muri programu twese yitwa Sierra. Ese gufatira kaga kufe araho yabyohereje ku iposita. Mu gasanduku k'amabaruwa. Arangije itacishene ni umusore. Telefone yisize hariye. Telefone ni igikoresho kibi. Garuka yitwa Baku. Azerbaijan Play some barbecue. yashakuri. There is no Max. Yabagaye wa mugabo wamuhaye akazi amusanze muri gereza bwa mbere wumurokirise. Just say that in the first place. Because if something went wrong, I couldn't blame Max. How you doing, Fitz? Meze gute Fitz? Good. Ni byiza kongera kukumva. Retirement. Akazi ko kuva mu kazi kameze gute? I'm putting a friend on the ground. I'm getting to that age, you know. Mba ndi kuganira n'inshuti zanjye za kera zishaje. Yeah, it got loud. Nondo mushi waje kumurukirita dutangira filime muri gereza Fitz. They handed you your walking papers? Yeah, Carmichael. Well, brace yourself, but he might be Umuntu bita Carmichael ashobora kuba atari umuntu mwiza. Ndatunguye. My God. Uratekereza iki? My funeral you're going to next. Nimba uyu munsi ufite ikintu uri buze kujyaho icyanjye menya icyo ubuze gukurikizaho kuko nanjye bashobora kunyica. Let me ask you a question. Four have a scar on his right chin? Yeah. Ese witwa Sierra Four yari afite inkovu ku kananwa yego. some foreign bullshit. You know they don't tell me much. Twaganiriye namwiciye. Something they really want. Yamaye ikintu Carmichael ashaka cyane. Somewhere safe. Ntabwo twaganirira ahantu hatwenyine boss. I'll do some checking. I still have friends up the food chain. Ndacyafite inshuti nubwo navuye mu kazi zishobora kuba zagufasha zikagukura muri Bangkok. Chiang Mai. Ahitwa Chiang Mai. What's your back? Wicunge ugenda hari ikibuga cy'indege urasanga inshuti zanjye amubwira n'amasazi irahagukura. Palm trees, 401k plan for me, but Katori. I mean, at least tell me you guys had some kind of exit strategy. Mumbwire nimba ari uburyo mwandindamo buhagije se. Ntabwo turagera kure. Well, probably not. Gusa byakanya ntabwo twabasha kukurinda bihagije ariko mfite uburyo nagukura muri Bangkok. Ndacyafite abantu bamugabo yakoreye CIA igihe kinini. Bafite inshuti hirya no hino n'abapampe. Bars. Nibitagenda neza ndaza kongera mfungwe. Umusore avuga. Wapfuye ni Sierra 4, we ni Sierra 6. Nimba wamubanjirije mu kazi bamwishe. Kandi bikavuga ko yishwe n'umukuru wa CIA, we ni muntu ki kuburyo atakwicwa. Rwashan.
rebe Why is it always the last stall? Al Capone booth. I can see everything. meze nka Al Capone ibintu byose mbabibona. He blew off his exfil. Umusore yacitse. Hey, n'amakuru yayatanze. He's got it. Not necessarily. Yes, necessarily. Ibimenyetso arabifite. Let me on the phone. He knows. Uburyo yamvugisha kuri telefone Sierra 6 abonye ko ari kumenyera ibintu arabizi. Abasore ba Fitzroy ntago twakabaye twabakoresheje n'abagizi ba nabi. Se ubundi koresha abantu b'abana beza itegeka ibintu bakabikora badatekereje. Ariko kiriya bakoresheje n'ikigizi cyane cyari kiri muri programu bita Sierra bakwiyekereza. He's a sociopath. Reka dukoresha Lloyd ariko n'umugizi wa nabi. He has method. Umusazi. Sociopathic methods. Akoresha sociopathic methods. N'umusazi nyine akoresha na methods za gisasi. I need him effective. Nimba akazi kakunaniye tugiye gukoresha metode za Lloyd niyo tugiye guhamagara Lloyd nindi tugaruka yitwa Monaco mu Bufaransa ubwo gukubitwa rebe hari uri gututuza Chris Evans mwibuke muri Captain America Chris Evans It's loss, which teaches us about the worth of things. baravuga ngo kubona ibintu nibyo bitwigisha agaciro k'ibintu twabuze. It's a German philosopher. Arthur Schopenhauer umudage w'umufilosofi niwe wabivuze. Suffering. Bega we mu kababaro niho yabonaga agaciro kenshi cyangwa se n'inyungu. Yabaga ari mu bibazo nibwo yabonaga. On silent when I'm working. Telefone zanyu muri silence mu gihe ndi gukora. Ni yawe ari kiri gusona fund si zacu. Uyu mugabo ni cyabara bamwita Chris Evans. Iboga. Ukuntu ari mwiza uzikasa nka Platini nawe ni mwiza. Still just flirting, but He's getting there. You watch the game on Saturday? Yavuze ndacyari kumukubita na garafu. They ran us off the field. Well, no one goes to Harvard to play football. you did. Nta muntu umwe wigeze wiga muri Harvard agiye gukina football. What's up? Sibye ngiye ngura ibintu abandi badakora. Got an urgent locate and destroy. Hari umuntu ushaka unshakira unamwica. Yitwa Sierra 6. The man's got some street cred. Uwo mugabo ni umuhanga njya numva ibigwi bye ku muhanda babivuga uwo muntu umwe ngo njye guhiga Sierra 6. Place, so get it back. Make him gone. Hari amakuru yacu afite yo mwambure unurangiza umwice. Heads of roll. Umuyobozi mukuru arabizi. Green light on this one. Open checkbook. Any means Mubanzemo mu burenganzira bwo gukoresha ubushobozi n'icyo nshaka cyose ngikore. and to assist. Lloyd nkoresha Suzana mufatanye. Dick. I will Suzana simushaka. you in the dick, Lloyd. All right, ladies, focus. 6 is trained to be a ghost. 6 bamutosha kubura. Close were you? Muramubona gute? Father son kind of close. Nimba mutamona ariko Fitzroy niwe muhaye akazi. Find somebody he loves. Umama dosiye witwa Fitzroy. Bosi we wamurokirise ibindi mubindekere. Fitzroy dore nguyu bahise bashimuta umwana wa Fitzroy. Barabasira bo nta famille babagira barabicenye bakuye mu magereza. Don't be a brat. It's gonna help you clean up your mess. Umva wigira ubwoba Lloyd araza kugufasha. Gusa uyu mukobwa yatinya aravuga ati Lloyd burya akoramo akazi n'ubwa gisazi. Back. Ari amakuru byakunaniye kuyaka Sierra 6. Reka Lloyd abikore. Floating in the Potomac. If you like breathing, you might want to fix this. Nimba ushaka guhumeka bino bibazo bikemure kandi ukone na Floyd. Sorry na Lloyd. Garuka yitwa Chiang Mai. Who's the extra? Extraction site na uriya musore bagomba kumuhagurukiriza bamutwara. Troy really likes this guy. Fitzroy menya kundura umusore. Hell of Asia. Cyakaba yifuza kumukura muri Aziya. Re filime. Yuko umusore njoro wambwiye ati yitwa Chiang Mai, yuri buze kujya hari indege iri buze kwa gukura, wamukiniye ni wa musaza wa murokirise. Bamwita Fitzroy. Ne muvani mwasigaranye. Gusa Fitzroy twebonye Lloyd yaseyoreza abantu ngo bashimuta umukobwa wa Fitzroy. Musore dore nguyu. Aratuje bari kumuhiga ariko nagagaragaza gupanika. Bura numara kumenya kwikaruma mu bibazo byari byo byose ku buryo umuntu akubona ku maso uri mu bibazo akabona uratuje. Wese uzaba waramaze kuyigira imitwe. Sura aratuje kandi ari guhigwa. Uzi ko uri guhigwa na CIA. Bura rakarutwa no guhigwa na ba Bin Laden n'ibindi bye. CIA ni yumbi. No mu nda y'isi bireba. Sura aratuje. Ntago panika. Abarara ubundi babazi ko ivutse n'ubundi ubuzapfu. Ari wa mukobwa ejo bundi bakoranye akazi. Freedom. Telefone ni yawe. Kandi bano agent babategera private jet ntabwo bategera Kanombe. Danny Carmichael. See, Uyu ni Danny Carmichael. Urabona indege iri hakurikiriya? Hard to miss. get on it. Meet me in Berlin. Injira muri iyo ndege duhurire mu Budage. Not anymore. See you in Berlin. Ibyo kujya Singapore bireke duhurire Berlin. Berlin harya bwo ni mu Budage. Iberire. Ubwo ni hari ko nubungiye gatsata niyo nzi cyane. Hakunino. Kwereka ari umusirikare wapfuye. Nabizi tubashingura mu cyubahiro. Kuko abakora n'akazi k'icyubahiro.
abasobanuzi buriya ndi gutegura ukuntu buriya natwe dukora akazi keza kumba baje gushyingura uwo muze Fitzroy yaje gushyingura kakagabo Lloyd Nokani bita Fitz nakuzi maybe ahari mu kazi Lloyd Hansen government bayita Lloyd Hansen ukorera leta Oh, does it? good, you know my work. That'll make this next part a lot. Ubwo amenye akazi nkora biraza koroha ibisigaye ari he indi You want to do this? urashaka kwijisha kiss ni Lloyd akazi kananiranye niwe batuma ikintu kimbabaza You spent your whole tuboko twe duto rebuilding Sierra from the ground up. wamaze igihe cyawe kinini wubaka programu yitwa Sierra none umeze nkaho uri gushyingura abasore bose bayinyuzemo. Remind me, Hanson, how long did you last at the agency? Umaze igihe kingana iki muri CIA? 5.5. Bad. Amezi 6. Zero impulse control, unsanctioned. Birasa nkaho udafite uburere bw'akazi nanone ntabwo uzi gukontorora umubiri wawe n'amarangamutima yawe. You spend most of your time strangling cats. Ufite zero impulse control. Mbega ni igihubutsi kiraho gikora ibintu gihubutse. Uyavuye baramututse. Ni Chris Evans. About the mess your boy made. Reka tuganire ku bibazo umusore yakoze. He made a big one. Yakoze ikosa rikomeye. And judging by your shallow breathing and puckered asshole, kandi nkurikije ukuntu umeze I'm here. gusa impamvu ndi hano icyo yakoze afite impamvu cyane. That's the beauty of the private sector. Nicyo cyiza rero cy'abantu nkatwe twigenga. Impamvu yaba afite yose ntabwo indeba. Uyu ni umunyabiraka CIA ihamagara igaha akazi. We ntabwo akora CIA ni umunyakiraka. You know I can't find him because his file doesn't exist. But you Mpamvu musore nabashe kumubona nuko nta madosiye bagira abakozi muri Sierra. Some of which might make you rethink your fussy attitude. Ariko nkawe mbere yo kunyifungaho ngufunga umutwe banza utekereza. But nagerageje gutuma umwana wawe aseka ariko tu nakumwishywa wawe akishywa ke bagashimuse. Musaza wibuke umusaza niwe ruhirije n'indege igomba gucikisha uriya musore. Uriya musore nta famiye agira nta muntu bashimuta. Ni nyakamwe. Mbega nta kibazo bafite ngo bahita bashimuta be ku nshuti ze kugira ngo inshuti ze zimuraburize. Inshuti agira nayo ni imwe ni yamurokirisa. Turakana bashimuse. Nakishwa ka Fitzroy. Musore ari mu ndege. Muzeni wa mushaki ino lift. Musore ari mu ndege. Arasinziriye. Akunora telefone ya Sony. Bya smartphone. Hello. Uwo mugabo muherekeje mumwice nuna uzeho kugira ngo umwana we bamwice ese avuga ngo mwice icyo gisore mumwice ariko nimumwice urupfu rubabaje mumushyiremo imiyaga ni inshuti yanjye koze neza Fitz ese ngo bamwice urupfu rwiza kuko ari inshuti nk'isasu basa ngo tumurangize bigishyushye tumurangize oya tumwica urupfu rutuje dore urupfu rutuje ariko rw'abasirikare turamujomba icyuma mu ngoto n'ababaya ngenda bati bagiye kumwica urupfu rutuje abagabo 4 n'ibyuma kigabo kivayo filime musore rabe na Sierra sexy sinzira wageze kuki bari bazi barasinzira ndasinzira nageze kuki bari bazi ngo baje kumwataka sinziriye sinzira nageze kuki jya ku bagabo turi mu kirere shanganye abagabo filimi hano wibuka ukeneye kuruhuka neza guest house ni imwe mu mujyi wa Kigali kurukira mahita Sweet Stay guest house kwa yara rwose Cosmos ku muhanda w'inyuma ko nanjye mba ndiwe nono n'icyo kurya icyo kunywa byose yabihari ni mwibanga rikomeye nabwombuki iki akunino ahantu yitsimbye bebe indege dore ngira bura kontorori ndagira ngo ukurikire filime cyeneye kubokinga yubwo ni 082 915 turasubiza inyuma n'ubu ugeze muri Kigali ukeneye kuruhuka ahantu mwibanga cyangwa ahantu ho kurira igiporezo cy'ubugi kimeze neza muri Sweet Stay guest house katururi metode abakira na yombi ni filime ndege imanuka nabi ndege busa uburinganire usare kurwana no gufata umutaka
wita umutaka w'abaparakomando. Ebe fungura umutaka ukabura musohokana. Ndege iri kubura kontorori. Umusore aratuje. Ndege irabura balance mu kirere gashya aratuje. Ibibazo byose aratuje. Ari wewe utangiye kuvuga ngo mana ngo mbona ndokoye ngo nukuri ngo nabyabya ugatangira ugasara. Aratuje. Hey, undi kuva nge namenya ko nzapfa nta kintu kikintera ubwoba. Ndatuje. Murayomba mukayagara mukavuga ndatuje. Pfa kuba nyirije umufungo wanjye wandwije. Do. Ndatuje. Hey, baratuje. Badatuje bari gusigara. Baba bafitemo no guhubuka. Iyo abantu badatuje barahubuka bavuga ibigambo byinshi. Mwari mwumva mvuga. Do, musore yamanutse nta n'umutaka afite ariko aratuje. Ari ukuntu utambika amaboko mu kirere ugasa nk'uyarambuye ukamera nk'umuntu uryamye hasi uri mu kirere bituma utamanuka nk'ibuye. Umanuka gahoro gahoro. Ibyo bintu bizwi nanone n'abantu bigeze gukora imyitozo yo mu ndege gace gace. Aratuje nanone washaka kwihuta amaboko ukayahina kuriya arihuta arabanza yitendeka ku mutaka w'umuntu wari umucitse aba ari wafata we nta mutaka yari afite. Ntago ncika uwo mutaka tumanuka natwimbe ntago ncika. Bebe musora witendeka nanjye uramanuka nawe unigisha iki ndapfuye musore dore ngarawubyimba. Mutaka yarawufunguye. Twigarukira ko nino amabanga afite ku muyobozi mukuru wa CIA bari igitangaza. Ababitsa amabanga yose y'igihugu yisi. Uransubiza nako naguri bwitabiyo telefone so. Reka twizere kana makuru meza ugiye kwakira. Shyira kuri loudspeaker. Hello? It's me. Ni njyewe. Uri he? Emotionally? Byamaranga mutima sa. Meze neza mbere nari meze neza mbere. Ya kipe twari kumwe se. They've been better too. Nakwereje ngikwice bayishe nayiciye. Fitz. Meze neza se urabizi Fitz. Figure out what answer it is that you want. Ubundi urashaka ngo usubize iki? Umva. They're my niece. Bashimusa umwishiko wanjye niyo mpamvu nanjye navuze ngo bakwice ariko sinkwanga. Reka mbe ngukubye noneho. Ubundi inshuti yawe urayumva? Hello? Oh. Hello? There you are. Sawa. Sounds like you're in a real pickle, Fitz. Hey, Sunshine. Bite Sunshine. Hansen here. Banyita Royal Hansen. What up? Ninjye uyoboye operation. I get exactly what I want. Icyo nshaka niwe gifite. What that is. Urashaka iki? Okay, that's fair. Well, why don't you come on in and we can chat? Waje se tugahora tukabiganiraho. You like sushi? No. Bakagutekera icyo kurya sushi. Just had some Skittles. Tell you what. Njye nawe nkunda sushi. Skip lunch, you can give me the asset you stole. Okay, ndashaka amabanga wibye. I won't have to chop your head off. Nimba udashaka ngo uce umutwe. When you say things like chop your head off. Umuntu uvuga ibintu byo guca imitwe. I'm untrustworthy. Ni umuntu ntakwizera. Even if I had this thing, I'm not sure Iyo naba mfite icyo kintu ushaka ntabwo nakigwa wavuze ijambo ryo guca umutwe. Old COS here is drawn way outside the lines. Headquarters needs a scapegoat. Ikigaragara uyu muyobozi wanyu yabareze nabi. Fitz is a big boy. Bashobora kuba ari baza guca umutwe. He's in. Fitz ni mushaka muca umutwe ni umuntu mukuru azi impamvu nawe yaje muri ako kazi ka CIA. Well, I'm glad we're on the same page. Ati ikindi ntabwo nagukunze ubwo turi kuri page imwe. Ubwo mbega nawe ni nko kumubwira ati nanjye ntabwo nagukunze. Watangiye gucika intege. Yafungura imodoka barimo. 14 y'uyu musaza arayijugunya telefone. Looks like you need a new phone. Birasa nkaho uri buze kugura telefone nshyashya. Urajya muri Airtel. Word of advice. Reka ngugire inama rero Royiti. Life in its most. Bavuga ko ubuzima ikibi cy'ubuzima. Six's will is preternatural compared. Uriya musore uburyo arwana mu rugamba rw'ubuzima. Arwana birenze imbaraga za muntu, arwana n'ubushake burenze ubwa muntu usanzwe. Wowe umwana araza kukugirira nabi. On your boy's head that even his most loyal allies won't hesitate to try. Uriya musore igiye kumushyira amafaranga n'abagizi banabi benshi. From here to raise you. Ikipe z'abasirikare b'abacancuro. Killing the infamous. N'ababa ndicaga ngo ni inshuti ze bajya kwica uwo ngo witwa ngo ni Sierra 6. On earth every man or woman he's ever slept with. Ndaza gucukumbura menye abagore cyangwa abagabo yaba yarasambanye nabo abari bo mberaho nshaka ariko ndamubona. Hari n'abandi bari mu ndege. Danush icyamamare mwicanyi baramutegeye kuva mu Buhinde. Ni umusitari wo mu Buhinde urenze. Turaza kureba ati intege yabicanyi kuva ku isi yose bajye guhigira musore. Turakora iperereza nubwo nta famiye agira. Turamenya nimba yararyamanye n'abagabo yararyamanye nabo turabaheraho tubakora amakuru baba ari abagore baba ari abaki bose amakuru turayabona. Turabicanyi bari kurira indege hirya no hino. Musore bari kumuhiga. Isi yose igiye kumuhiga.
amakuru avuga ku muyobozi wa CIA ni amakuru mabi cyane. Hari amakuru batagomba kugira hanze, maze nanjye amakuru yanjye ntabwo bagomba kurenga rido. Aratuje, aripoze, ari kwirira ibiraha ku muhanda, nibyo batanga ngo mumvaho mu binyamakuru y'ibana. Do aripoze, aratuje, rwigwa n'isi yose ariko aripoze. Aratuje. Yesu yaravuga ngo ndatuje kandi ndoroshye mu mutima. Arya n'ingangi bikaba gusubiza inyuma y'imyaka 2 bino mbere yuko biba. Uyu musore yari ari mu Bwongereza za London kuri station ya CIA nta nibidafite ibyicaro. Why is here? Hari witwaga Margaret Cahill. Namuhamagaye. I have a Fitz that I'm raising. Mfite umwishwa wanjye ndi kurira. A line of work I'm in. Kandi uza akazi nkora. Kid to have a normal life. And Margaret's uwo mwana yarabaye ubuzima busanzwe nta muntu uzibye. Of nefarious assholes. Kandi urabizi akazi dukora tuba dufite abanzi benshi. Dad. Is there a point to this story? Kuki muri kumbwira In the DC office has accidentally leaked Fitz's hari umuntu kubw'impanuka muri Washington DC wari kuye makuru y'uyu musaza ahantu uwo mwishwa waba. For agency security, but none uyu musaza agiye kujya mu kazi. Curious reason. Turagira ngo ugende uwo mwana uba murinzi. Fitz started ku mutekano Danny Michael yanze kuwutanga wo kurinda uwo mwana. Babysit. Niwe ugiye kuba nk'umuyaya w'uwo mwana uba murinzi. Sibyo? Agiye kuba umuyaya w'uwo mwana ngo abe amurinzi ibintu byabaye imyaka 2 ishize. Tugaruke Hong Kong ku nyubako ya Fitzroy yaje kurerera uwo mwana. Bimeze bite? Dore umwana yaje kurera. We put in a pacemaker and since uwo mwana afite ka pacemaker. Pacemaker ubundi nagasimbura ngingo ku mutima gafasha umutima gutera uyu mutima ufite ikibazo. Here for them. You don't have to Je mwanyigishije kwica abantu ariko nagaru kwita ku bantu. Gute munyohereza kurera umwana mwaranyigishije kwica abantu. Turakana disi ngaka. Karakana bashimusi uyu munsi wa none. Uno musore wacu imyaka 2 ishize bigeze kumutuma kujya kukarera. Pfukamo. Irregular. Sasu. Bahasi. Picture is loaded. Nimba ugiye gutwara imbunda bimenye ko irimo isasu. Do, uyu nguyu nta cyizere umuntu asigaye yitwarira imbunda irimo isasu. Kiriya kigoryi cyazamwicisha. I got the big one. Iriya nini niyo yanjye. Abakobwa rero sinzi. Ari guta ikiriya kibunda kinini nicyo cyanjye. Tell me, Susan. Ejo abona nayogisha akayikorera nturutsi kugira ngo irase neza. Rebe hano. Qualify as success. No, success qualifies as success. Nubwo watsinze ariko wangisha byinshi ntabwo twabyita intsinzi bari intsinzi. I'm struggling to see how you're going to get out of all of this. Ese washimusa kana kakobwa buri urasaho karasa. Gotta kill some people. Iyo ushaka guteka umureti bisaba kwica abantu. Ugiye kwica umwana w'umukobwa. Uye kunywa United Gin. English, we call this a happy ending. Bino mu cyongereza tubyiterezo ryiza. More word, you may not see it that way. Nura mukongeye kuvuga irindi jambo wa muhinde we ntago nawe uri buze kubona iherezo ryiza. It's on the east perimeter. Umuhinde umwohereza. Ariko ni biki turi kubona muri East Perimeter. Where are they? Bariye barinzi babo. Tubirishize bari bahari. Mari amatara vaho. Hey! Mukobwa duri kibunda zanye. Kashukushuka iri mu kirere barayimena. Hey! Kashukushuka ubundi yiheraho kuko ibifite igitara nk'icyane materi. Hey! Harikana. Lock everything down. Bintu byose mu bifunge. Hey! And you Gabamwa. pay this asshole. Kandi kiginde ni mukishyure umuginga. Bone mwishyure kano gatafaro. Ninda muzaniye flash ariko bone bamwishyure. Destruction du portail. Mva abantu bari hano. Hey! No! Yewe! Bana bashe. What's happening? Biki biriko. Stay over there, please. Sinakubwiye ugumera wa mwana we. Biki bijya mbere. Quick. Cyo kwisha. Mzee. Mzee no yahoze wa CIA. Hey! Bashe ni babiri. Kobwa ari kuza turitse. Yangiza yica funira mu mafi do. Ni babiri ariko wagira ngo ni igihugu cyatatse. Hey! Baratwika barashwanya gusa ubundi yuje ubugomba kuza ushwanya gusa. Kumbuye yagezemo hano. Ambonye mzee. Niko kumana yanjye. Araboy. Hugo mukuru. Fitz. On the bridge. Amaso ku kiraro. Yewe. Hey, uri kuza turitse. Fanya. Mukobwa yabacanye ikintu bita umuriro. Umusore na wacu inyuma ajya kureba abantu abo hose. Yararebye ase ko ari kurasoma. Mukobwa. Asa kwitsimba. Mukobwa ari kuturangaza. Ari kuturangaza umusore gacinyo.
I can walk, but missing a wing. Man, ndi kugenda ariko nyene nacitse babo. Your finger? With this? Utokiri kushagashaka hari igikumwe batakwema inzara. Fata imbunda. Took you long enough. Kwatinze. Sorry about that. My flight was delayed. Mbari indege yanjye yatinze. Bitanega indi. Mvakana gakubwa kuki watinze kuza kudutabara. Kano gashyire mu matwi urusaku rutaba rwinshi. Bebe, umwana bano bagabo rero nabicanye. Ariko bari kuganiriza kano kantu dushyire mu matwi. Taza gusa ntago bapanika. Bari pause. Muriteguye. Bebe, umukobwa aracyari kubaho umuriro. Umukobwa ari kubaho umuriro. Wenyine hano hari uwaje bimenye ko bari kubarangaza ngo bacikishe umuntu yaje. Chris Evans In the house. arimo hano. Umugabo mujya mubona ku byapa bya hano i Kigali za Nyabugogo he kwamamaza telefone mu iki y'ubururu. Iyo company sinayivuga ntirapesa. Chris Evans ari ku byapa inanjye mubona ni icyamamare. Rebe company cy'amatelefone. Basirikare ni benshi. Uyu kureba yabonye umukobwa kuramo ikindi kiroketi launcher terikamu abahibyabo kubwo yari n'umusasi undi yari ugutwika gahunda ari ugutwika nibiramba mbabwira. Hey, bana baratwika. Suri yaje byafatamo imbundura bibona. You're supervising here. Yeah, I got a plan. Ufite umupango cyangwa turapfa gukora ibije mu mutwe. Sasu, fire. Barahana. Down low. Jahasi. You're making me destroy a historic building here. Muri gutuma ndimbura inyubako z'amateka zari ziri hano. Ndanga muragere. You talking about? Giye gufata isikariye. Stop. Muze baramurashe. Cyo nibiki? Cheka nibiki? Let's get her out. Kura umwana hano. Muze baramurashe. Muze baramumenye. Fanya. Mwana muto. Take the gun. Give me the grenade. Let me see. Fata imbunda umereze iyo grenade. Get the damn gun out. Give me of the my damn face. grenade. Shut up. I need to think. You don't have. Wumva nyene gutekereza. Ntagiye ufite cyo gutekereza. Look at me. Ndeba. Out. Get her gone. Jewe navuye mu kazi buno. Fata umwana mugende. A hand grenade. You understand me? Mereze iyo grenade nurangiza uvuye hano ugende. Zeba musigiye grenade. You go with 6, baby. You going with 3? Mwana muto cyane na 6. Umusore nta muntu usoma sineba bwita 6. Come on. Ari kuva amaraso. Baby. Ndagukunda mwana wanjye cyane na 6. Twara umwana ariko. Mwana baramutwara asize. Kugahunda nuko ibimeze y'umuntu mwarashwe nyine. Hey, umuntu arapfisi gakomeza ikikaraga. Niyo mpamvu nta muntu kamara ubaho. Hey. No, ngo ari ukuntu ngupfa wishwe n'inzara. Nimugoroba ku kiriyo cyawe abahari barakara barapolisi. Ubundi umuntu arapfisi gakomeza ikikaraga. Ndangiye nzapfa nyuma yanyu mwese muri kureba filime ariko nanjye nzacishene. Wa muhindera agiye gufatira kaga flash agashyira mu mudari. Muhinda ari hano. Danushi. Rebe. Yash. Roll. Muhindukiza. Kumuhindukiza. Bowling. You do. Yewe. Hey. Cyara bakubise. Umwana yabonye sekuru nimba nako onkeriwe nimba ari nibiki ahiye. Ye! Winde! Cyewe! Ubwo baraniga. Cyewe! Kwa guraro! Do. Mambo vipi? Filime. Grenade iragihushije giteze bagenzi bacyo. Kivayo. Kivayo. Cyose cyane kikaba nacyo. Kibi cyane. Bano bataracika. Cyaje. Mukobwa ari gukubitwa. Do. Yewe. Ni kumuhinde. Buretse. So yiturwa indi bananigana. Akurya. Buretse mukobwa aramuha. Aramuta.
umuntu navanze bara kururana cyewe baranigana kobwa mwongeramo nakandi kubita umuntu navanze ni vuba kobwa witurano ubwenge kurayicuma kikobwa kireba umwinda arakireba amwereka wa mudari ufate amafaranga ntago nyiyitayeho. These are not honorable people. Bari abantu ntago ari abantu b'inyangamugayo, ntago njya nkorera abantu batari inyangamugayo. Yakoreye abantu yumva ngo bagiye kwica umwana, yumva ngo nta nubwo bashaka kumwishyura, niko mukanya bari bavuze, yaravuze ati niba ari umukufe mushamu utware. Bari abantu ntago ari inyangamugayo, ntago njya nkorana n'abantu batari inyangamugayo, amafaranga yose baba bari kumwe. Bura nanjye nikomeza. Baba boss batari inyangamugayo. Reka dukora n'abantu babagabo. Hey by'amafaranga uz'amafaranga twariye ukeneye abantu b'inyangamugayo. Rabe hasi babiri final babiri bari huriye nirwanye bose ni ibyamamare. Rabe ngana fayo asi kigoryi mu mugongo bya bindi byatsa umuriro aragitwitse areba uyu mu murasi rasa umwana arasibukira. Nakwinginze windasa amuciye intoki ebyiri. Rebye ukora ikiganza afata urwana hano sasu ikigabo kiri kuniga umwana. Ikintu cy'ikigabo cyishe inyuma y'umwana. Umwana aciye intoki z'ikigabo gicaho kirabura. Uyu mugabo ari pose, uyu mugabo aratuje nta sara. Niko babatoza muri CIA gukora mu gisirikare, wabona byacitse amasase menshi. Umugabo atuje. Mwari mwabona Nyagara, abayagazi ni muza aho bari. Filime yo ibe Niko Gachi. And you pick those feet up or you're gonna get dead real quick. Zamura ibyo birenge byawe twihute cyane. Do You shut up. You don't move. Ugiye kuziba ntuva huri. Kuramo inkweto. Ebe bari kubarana. Kuramo inkweto. Fatira rasarabanza zirika bya bice by'intoki biri kuva amaraso. Ebe 6 yash. Ahantu bariho ni heza. Ariko inzu nziza n'iciririye hano ushobora kuba ari risasu ukibagirwa ko ari heza. Hey, we wrap this up. Bino bintu tubisoze. But it's way past the kids' bedtime, don't you think? Aretse umwana tukamurika akajya kuryama. I have line of sight. Komeza utuma avuga ndi kumubona mu gipimo. Or the little one. Jugunyira iyo mbunda yawe turi ku mwana yigendere. Strategy relies on whether or not I'll kill a child. You need a new strategy. Bisha gutuma nica umwana ko simbikunda. Yakuramo imbunda. Arayimunagira. I meant with the bullets. Ashaka unagira imbunda irimo amasasu. Nta muntu ujugunya imbunda irimo amasasu. Niko gihora kibeshya. Aside from your childish sense of morality and $8 haircut. Je nawe ubundi twakabaye twarabaye inshuti ariko ufite imyitwarire y'ubugoryi y'abana ndetse wiyogoshesha n'ahantu ha make y'amadolari 8. With the house lights about to come on, I find a desperate ugly chick to lick my wounds and split. But you have been a pebble in my shoe since the very beginning. And now I just don't think I can walk away. Usinyega ko nyibashe gucika hano. Guess what I'm thinking right now? Usikintu cyo gutekereza. You've overshared. I think I'm better than you. Washirowe nagukubita nago wanshobora. Turwane baduite. Kana kavayo. Bose bari pose uyu nakari pose kirasami.
Push him right and I'll have to shot. Urabizi kira kigori ngiye kukirasa. Oya ibyo kurasa bireke. Kambanze mwikubitire. Mwana wabakurashe bandasho. My friend's gonna meet you at the edge of the maze, okay? Gendure n'inshuti yanjye hakurikiriye murahure. Ntago ngusiga. Uriya mugabo n'umusaza arakwica. No, no, we're gonna take you with me. Uriya mugabo ndagutwara atakwica. Winsiga ngenye. Kerere. Claire. Kerere. 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 Aratuje. It's just another Thursday. It's just another Thursday. Uyu nawo nundi wa kane. Bega ni nko kubwira umwana ati bano se si bisanzwe wigira ubwoba mucira ijisho. Umunsi nkindi ndamukubita sisi twakubise benshi. Kick his ass. Kubita utubunotwe. Mva mwana. Kubita utuhabi ni bisanzwe. Uyu mugabo ari pose monami. Umugabo aratuje kandi aroroshye mu mutima. Iki kivuye ni ikiyagazi. Ndava yari pose. Iki ni ikiyagazi. Undi ari pose. Aratuje. Filime. Oui, Sarah, na, ibintu nimukabize mu muhubaguritse. Karana agasuzuguro. Mu nkweto harimo amabuye niyo mpamvu. Asubizamo akazungu agatariyani. Tera, bose nabahitinzi. Hano na mwana kuri hiti n'umwe urimo bose ni ibyamamare. Ariko intoki zawe ngo zacitse. Ndacyari menyereza iki? Asi, punch. Mugiro ku kibuno ubundi na gasuzugura amazi mu gisebe. Apfuye. Kiwe. Yehe. Ikiyagaze nara. Kubwe. Nimu. Kabizemo. Bana bose. Kuramenye. Vi. Kigorgera gikubisa ari poza tuje. Kapiteni Amerika wanyu baramwisha. Kura y'icyuma. Let's see if these moves fuck. Reka turebe kano nimba na kubasi kari bubikurikirane. Do. Kiramubaga. Uyu mugabo baramubaga akaguma ari pose. Wagira ngo ni igiti. Rugabo na mutima rugira we. 6 baramubaga agaceceka ngo. Mutwe. Kigabo. Kipasi cyuma ni cyamamare. Ayitarya n'ifoto ubonye akantu k'ifoto ariko. Ambonye se. Karanzi cyane ariko cyane. Do. Kiga bakira mubaga wababaga ni nk'ikinya. Navuga buretse. Do buretse. Cyuma mu mazi. Asi. Kiramunywesha. Munywesha nyiri. Biyibuka kera bajyaga bamunywesha amazi papa we. Bajyaga bamunywesha amazi amubwira ati wacane ntukamvugiremo. Dore umubyeyi ukuntu yamuhanaga. Nuko se yajyaga amunywesha amazi. Wacane nzakwica. Sori bamunywesheje nk'akacenze. Rebe. Bararwanye guhera mu gicukuri barasiraho. Barwanye guhera n'injoro barasiraho. Izuba arakizinga. Izinga mukaze muhubagurika. Muza muri ibi bintu. Do arakizinga ibi bintu nimukabizemo muhubaguritse. Ndigupfa. Muhubaguritse. Kiniganye inkari. Akinigana ifu. Kiziba. Ruwakirashe. Wa mugore bakoranaga. Ruwakirashe. Ibintu umwe bakoranaga ariko utemeraga metode zacyo. Yeah. And you are. What in the Kaguru? Kaguru. Relax. Tuza. You live. Uraza kubaho. I just need you compliant. Ariko nyeneye kubanza ukemera gukurikiza ibyo nkubwiye. Mbabarira negame hariya.
I mean, look. Navuga reba. Hanson was a toxic piece of shit, right? Lloyd Hanson yari umuntu mubi. We have history. Je nawe dufitanye amateka. Bakoranaga. Lloyd. Jewe Danny na Lloyd. Twese twiganye muri Harvard. This absurd romance. Aza kuzanamo ikintu kimeze nk'ubuvandimwe. Possible for me to prove to Denny how much of a liability Lloyd was. Gusa byarangoye kwereka Danny umuyobozi wa CIA ukuntu Lloyd atari umuntu mwiza. Ibintu byose niyo mpamvu ngo byaje kuba biri ku byasobanutse. Lloyd Hanson is going to posthumously take the fall for everything. Lloyd Hanson byabaye byose turi bumushyireho n'ibyabaye muri CIA. What I need are a few witnesses to corroborate my. Icyo nshaka nuko uri buze kudushyigikira ngiye n'umuyobozi wa CIA ukavuga ko umugizi wa nabi yari Lloyd. Exactly what I tell you to. Kandi ugomba gukora ibyo nkubwiye. You'll probably get your old cell back, but the good news is if you behave. Niwitwara neza wakurikiza amabwiriza. Turakure kubeho. Frankly, you are freakishly good at what you do. Kandi ukurikiza icyo tukubwiye. What do you have a question? What is that? Ikibazo. I ain't involved in living. Yes, umupangu ndaza kubaho. Uraza kubaho. A lot of blood. Amenitse amaraso menshi. Umupangu bamuhaye waraza kumera nk'umutangabuhamya. Bya byose yorobishyira kuri Lloyd. Umukuru wa CIA n'uyu mugore. Baravuga ko cya Lloyd aricyo cyari cyananiranye, aricyo cyateje kano kavuyo kose. Fata pisi mwana. Ni yari kuri Brankara bakiri pose. Fata pisi maniga. Nta sheni idacika. Wa mukobwa baramufunze. Dore nguyu. Mugenzi we. Gengo. Turubikoze. Uyu n'umukuru wa CIA. Carmichael. Danny Carmichael nawe abirimo. Ko baciyeho. Urebe. Barakwereka ya makuru yose. Ya flash ariho. Abarayafite yarare makuru yagaragaza ububi bw'abari abantu. Sire bamutwaye gutyo kuri Brankari. Hashize ibyumweru bibiri. Biriya byose bibaye. Ni filime. Nakwereka tugaruke Washington DC. Muri Amerika. Ahantu hararinzwe mu nciri. Hagati muri metero abari umusirikare metero imwe ku yindi umusirikare wabibonye. Barinze ndi. Barinze cyamamare. Kuri metero harimo umusirikare. Forever be remembered as one of the darker chapters in the history of the city. Tuzakomeza tubyibuka nk'iminsi mibi nka chapitre yirabura. And contractors morally dubious. Ibi byose byakozwe Hanson. N'umuntu twe twaraye kontra wigenga rakoranye na CIA ari we Lloyd. Against yakoze ibyaha byose turabakoze ibyaha ngaba abayobozi ba CIA bari kubigereka kuri Lloyd wapfuye. Ibi byose twese biri kudusebya. Sinzi n'ukuntu nabirengera. However, after much deliberation and based on your corroborative depiction. Mwese ariko tutitaye nako tugende namwe ukuntu mwagiye mukorana nawe mukamu uburenganzira bwo kwishyira mukizana. Mwese tubaye tubahagaritse by'igihe gito. Flash yaraje aririmba ibimenyetso bye. Quite some time. Is that understood? Tubaye tubahagaritse mu kazi iminsi mike. Sir. Bari batatu. Kono baretse Lloyd bakoranye nawe kandi bakamuha kwishyura ukizana karengera agakora amakosa bakoze amakosa duri nabo. Uyu mukobwa wambwiye ngo nawe aceceke. Stick to the script. Umukobwa mwiza ibyo twakubwiye ubigumeho nuze kutuvuguruza. If anything ever happens to Claire Fitzroy. Nagira ikintu kiba kuri karakana k'agakobwa Claire Fitzroy. Nzavuga ukuri kose karimwe mwari mubiri inyuma. Kandi nzanakuzira nkwice. Ndakwinginze. Move yourself from my personal space. Nawe inshinguka urya jambo igeze kumubwira. Move yourself from my personal space. Nawe inshinguka umvira ahantu. Karakubone nuko igeze kumubwira bwa mbere. Lunch. Byo kurya biri hano. Yasasta dokana hano bagafungiye. Basement, most secure floor. S6 bamufungiye tujye kuri bamufungiye 6 kumbe baramufungiye babagambanyi babiri. In the world, why would I waste an hour? Azwe n'abasirikare benshi. Kibazo. He's not going to do anything you say. Urabizi neza na makuru azatanga nayo azatanga mu gihe dufite karakara kakobwa nta kintu yakora. Dangerous for you to start thinking for yourself. Ndabona utangiye gutekereza nka ibintu ari ubiyoboye. Uri kunkanga Deni. Out of character. Would you rather I be floating in the Potomac? Gakiruta napfo kongera gutuma unyobora kuri ufata imyanzuro mibi. G6 got my gun. Killed Lloyd, left you alive? That's right. Guess he didn't perceive you as a threat. That would be his mistake.
abasore baje kwereka uyu nguyu bamufungiye. Current condition. 6 ameze ati. Been unresponsive the last few days. Amaze iminsi ataryamye. Uravuga iki ngaryamye? Can't tell if it's science or medical. Abaganga baramupimye ubona nta kibazo afite. Arya ntavuga. Ameze nk'igiti. Yarakomeretse umutwe se mutwe nta kibazo twabonye. Wabavuga ngo yakomeretse umutwe aho yararindiwe binjiyemo basiko ngo ameze nk'umuntu ugiye gupfa. Yesu Kristo yisha abasirikare yaba abasirikare bari bamurinze bose. Uriya mugabo ntabaho. Yabishe yaba amaze nk'opfuye. Pingi cyari cyo batazo. 6 ni umuntu uri guhigwa mu muhige ofa inde zose. Abasirikare yishe. Urutoro susimirambo. Dore umwana hana ari. Get to go home. Ese nzataha ryari? Dore umwana hano bamushimuti. I asked you a question. Kubashi ikibazo nzataha ryari? Kana kare kuzana umuteto bakazanye mu cyumba cyako gabanya umuteto. Ngo hari bisi zitwa shira umuteto. Kigali muratwika. Mwana kugera mu cyumba. Yo. Yabonye hano agapfunyika. Tumwe tuzamo CD. CD yanditseho ngo ncuranga. CD yanditseho ngo ncuranga. Mwana arayicuranga. Ncuranga ndetse cyane wongera ifurime. Mwana yongeje ifurime urusaku ni rwinshi. Urusaku ni rwinshi. Yicara no yumva isasu yumva ingumi. Wa mugabo yashe. Ingumi umva imigeri. Dore amasasu do. Yahageze tayara kana bayakabwiye ati shyira imiziki utazumva n'amasasu kumva ibyo tonto nkora. Tonto nkora. Hey. Egasani. Yeah. Visasu. Mwana. Ari hano. Nyuma y'amasasu. Aruwinji. Wa mugabo uri pose. Bite mwana wa. Ikigabo kiba gishaka kwerekana ko ari ikigumi kandi turakizi. Nemere gwekenye shikarete mu hano. Bonda shikarete. Mwana karishimye. Ikigabo kiri pose. Kimaze kwica abantu ariko gifite ukuntu cyakije Barabas. Barabas. Yeah. Mugabo yafashe Barabasi. Arerekera ariko yamanutse inzira ubona ko ari gusa nkugana mu gatsata. Ya filime yacu nuko igenze banyita Rocky banzi nago bangereranye bamenye nago banshidikanyaho amadolari 7 cyase 7,000 kwishyura ugahabwa access yo kugira bagasobanuye ku kwezi kose kazireba mu bambere kandi biroroshye cyane abana b'umugisha ndabakunda cyane ciao ciao Jo rero flowing abo bantu sanze kuri pano bose ba flowing nawe bo bakora back nago biba cyoroshye sha biba binagoye byo dutapinga dusharinga twuzurize inosa 25 amanuke salama address hejuru dutapinga dusharinga uyu mwanya uvuyemo Akerine reka mite nzamuramo undi muntu What happiness is this? What happiness is this?